Alvi angai ulenaute Misiangtho te jithulu pinoi pan Misiangtho Helena tang thu hom son ning Misiangtho Helena in edi zani somli leget kum in Asia maina sohi Helena te innkuan in ete ma bangin nasep to nungta innkuan te hiwa Nikhat Helena singpo pai acha ciangin lampi a empara Kumpipa to kituak hi Kumpipa in Helen amu phetin hoihsa hi manin teenpihpah hi kiteen zawh solo in tapa khat amin Constantuis in phuak hi ahih zongin empara kumpi in gambai hangin zalen na ding de sem hi manin namlian nu Nikhat to kiteen in Helen to kichen ki hi Helen in atapa in mama bangin atapa in zong anu in mama in anu thu amang tapa khat ahih edi zathum legu kumin empira asi ciangin atapa te in apa za lo nuam empira suak nuam kituak hi Nikhat Constantine mangkhat man hi to amang sunga Roma adona ding ado jangin singlam te po in gal adona ding mangkhat man hi ai zongin ama kyanga gal kap tur som simbe komin adang te kyanga gal kap atenga simin hi ahi zongin Constantine ama I tur som be ka hi agal kap te to singlam te po in gal adu jangin gal zo hi to jangin Constantine Roma empire kumpi hongswaka anu Helen zong empire kumpi ahih na to kumpi nu za pia hi Constantine empire kumpi aswa ciangin kumzathum wal sung simmo bol sen na thok na pan Christian te swatang na pia in ama ma zong Christian swaka Christian pen gam I pol pi in aman kip sakhi Constantine Christian aswa ciangin anu Helena zong Christian hong swakhi Constantine pen Roma empire kumpi te sungpan Christian aswang masapen ahih Helena in atapa empire kumpi aswapan kipan sumle pai nuam tak zang thaya atapa akipia pa toina sumle vante mizong te le adam lo mi te kibol na ding in le khudongen te pekhezel hi Helen in atapa uksunga hi Holy Lena bekin te lam in Tuate sungpan topa Yesu asilaya akibuina mun kepching na dingin tuamuna biakin khat lam hi atak takin Helen te Turkiya aum ahih hi ahih zongin Holy Lena poisimin paizel in Jerusalem zong sawt pi hi nungzui pi te hunlaya Christian te akibor sen ma bangin gal kito na tuamuna zel gala le lu changin topa Yesu singlam te le sunga phumin selu hi edi zathum samni le li kum changin Constantine topa Yesu singlam te zundi honglungul changin kum som gera pha anu Helen in mi por khat singlam te ki phum na le to sapin zong kek saka anu nung changin singlam te mukki ko hi ai zong in singlam te thum na om ahi manin topa Yesu singlam te koi pen hiam chi akithei na ding in Helen in akibor zonon lo nan na nei mi khat samin to singlam te long sakhi ama sapen singlam te le ani na singlam te long hangin bangma chiloin athumna singlam te long changin to nan na nei mi pa anan na teng dam siang pa ahi manin Helen in topa Yesu singlam te hongmuk kek ta hi Helena in biakin som get balbang alam zonu hi to hunin atapa Constantine topa Yesu sinapan athoking na muna thokik poi mok na in biakin khat alam hangin Helena in to biakin mukhanon lo hi edi zathum somni leget kum in Helena ciah Constantine lam biakin pen edi zathum somthum lenga kumin kimanzo pan hi Helena in amanun tak sunga nizong te hu na
biakin te lamna te to ahun be sakhi. Ama Misiangtho aso hangin atapa Constantine pen porpiin Misiangtho in chekte na umlohi. Helena I limte a singlamte akitoy sang na in. Topa Yesu I singlamte la na ahih. Misiangtho Helena pen innkuan boy na umte. Innkuan nupa kihente ahu Misiangtho ahih. Misiangtho Helena o kote adingin thuang na sapin.